ibere bata panorang najenges bani sadarion minggu pasapuluh kon Trinitatis ibahendo tata ibadah minggu sahabat khusus aima minggu pelayanan hubani nama balu lansia natading maetek pakon difabel. Topik minggu hidup ni uhur ni Jahoba totabdo rosi sadokah ni dokahni. Ase diarma dihuti hita ibadah on bere ase marsalaman hita hubani hasomanta hapit siamun siam bilau boy homanai lobe nayupudi ataon hita selamat hari Minggu sahabat khusus. Terima kasih. Doma ibagi hubata tata ibadah adong tambahan nalawi pada skanami aima salosei holi hata hopor sayaon adong do galangan kor humbani nama poso. Jadi bani acara khusus tonah pimpinan sinode aksi diakona sosial tonggo pangapition dopai adong do vokal grup Bapa Lansia, vokal grup humbani Inang Naomi, pakon kor humbani Tupuan Lansia. Jana holi manggalang hulobe dohita. Dopai pai maambilan holi adong do acara marsahab atau pe martading hata humbani pendeta Jemi Raya Saragih, pendeta resort. Nah, laho pindah tugas melayani di kantor sinode, tapi kantor pusat. On mah tugas-tugas, nah pada sekanami, ase dear martonggo hita, ibagas uhur secara pribadi. Terima kasih mangindo pangurupion hita hubani naibata dear mardalan ibadah taon. Amin. Kuriani Tuhan sadarion ia dongkon hita do isap GKPS on. Aima minggu pelayanan hubani nama balu, lansia, tading maetek, pakon difabel. Nini hatani Tuhan. Jadi iidah naibatama sagala na tinopaniai. Domma dear tumang. Ganub do hita tinopani naibata nama dearin. Sengdong ubah ni hita marimbangkon halak na legan ilobe-lobe ni naibata. Ase marhitei minggu pelayanan hubani nama balu, lansia, tading maetek, pakon difabel sadarion, itonggohon anjaha ipatogu hitama hojongjongan ni sidea itongah-tongah ni kuriaon. Puka hitama ibadah ta. Riap ma hita jongjong. Mandoding hita haleluya nomor 25 ayat sada das hubani ayat tolu sanggah mandoding masuk ma barisan prosesi. Masuk, masuk, mama.
Ibagas goran ni bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondoy na pasing, sito palangit pakon tanohon. Amen. Pindahi hanimama Jehovah, sanggah boy ope jupa. Dilo hanimama iya, sanggah donok ope iya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan na bata paridop nyuhur na tarsulur. Tondimu napasing inma mambubay hanami hubani anakmu, ase iya simada hanami. Berehama huban nami, hapor sayaon na sitong, janah ulang paturut ham hanami, marpangarapan bani na iduniaon. Pita hamdo hatengeran nyuhur, pakon hapurusan nami. Patuduhkon hamma tongtong huban nami, dalan huhaluahon, asidas hanami, hubani panandayon, bani idop nyuhurmu na bagalin, halani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hundul makuria. Sada goran nama jenges, humbay ganup goranin. Mendoding hita, haleluya nomor 304, ayat sada pakon ayat 2. Sada goran nama jenges,
Priap mahita jongjong. Martonggo mahita, sopot kon hita madosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami paridop nyuhur nat manongtong. Terima kasih masombah nami hubamu, bani genup diar layak apa pasu-pasu nadop ipaondos ham huban nami. Nuan roh doha nami hulobemu masopot kon dosa pakon hahurangan nami. Idilo ham doha nami, ase iha holongi hanami hasoman nami, songon diri nami sendiri. Tapi mengaku doha nami, gati doha nami lang mandalankon pandiloon muin. Buedo pambahenan nami na sotalup ilobemu marhitehon na marparlahohon na supitor dopak hasoman jolma. Bani zaman hamajuanon, masa do horja na marparjual bolihon jolma. Sonai homa marparjabolon dakdanak. Haganupan in ihorjahon laho marparayak paruntungan sendiri. Bani haganup namasain, gatido itutup hanami panonggor nami, laho paluahkon diri nami, be marhitay, bagai-bagai ni sidalian, janah lang ibere hanami uhur, pikiran apa golgoh nami, laho pator sahon namasain. Bani haganup haloleon nami, sonari roh doha nami hulo bemu, masopot kon dosa nami in. Holong mauhurmu Tuhan, bani haganup hakurangan nami. Ajari anjaha berehama ban nami gogoh rosi haukuron, asedihut hanami patorsahon, apa makargahon, rosi makahaulongi hasoman nami jolma selaku tinopamu na sumurung. Holong maham Tuhan, balosi hama tonggo pangindoan namion. Amen. Tangar anjaha haporsai hitama hatanina bata bagah pasal hasasapan ni dosa. Aiseng ra Tuhan in mengambuk kon halak rosi sadokah ni dokahni. Ai agepe dom mamarhoru ibaen, holong do use uhurni, romban hubani hinabue ni idop ni uhurni. Ibagas holong ni nabata, domma isasap haganup dosata. Halani ai pataridah kon hitama, tanda-tanda ni perguluhan na bayu. Hasangapon ma bani nebata ibabo. Hundul ma kurya. Hita ganupan pardosa, rohma bay Tuhan tain. Pay may saksihon hita hataho parsayaon, doding ta haleluya nomor 356 ayat 1 pakon ayat 2. Kita ganupan berdosa, Roma Tuhan dari Waronindo manasa, Baruan dosa dari Roma pulang sita ayat kata
peita, Ijaro Yesus doi. Tolong atei Tuhan, kasih Tuhan beritahu. Oh Maha Sita, ada Tuhan sakit Indo kanu, hai madoi, pasang komi garu. Riap ma hita jongjong. Saksihon hita ma haporsayaw tain, songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya, bani sap tanohon. Au porsaya bani nebata bapa, pargogoh na sutarimbang, namano palangit pakon tanohon. Au porsaya bani Jesus Kristus, anak ni nebata na sasadain, Indo Tuhata, na tinubuhkon ni si Maria, sangga nape haliaban, marhite tondo na pasing, mananaron na parngit, bani panorang ni Pontius Latus, ipars langkon, mati anjaha itanom, turun hunagoritoru, mula panggolu bani na mati, bani ari patuluhon. Naik ke surga, anjaha undul isyamun na batapapa, pargogor na sutarimbangin, unjay maya mulak magira, lako manguhumi halak mangkulu, pakon naduk mati. Au persaya bani tondi na pasing, bani kuria parsada na pasingin, parsoran ni skala na pasingin, bani hasapan ni dosa, bani parpuhon ni akula, pakon bani haguluhan na sadukan dukani. Amin. Undul makuria. Tangar hita galangan kur humbani nama poso. Oh Tuhan, layakmu talar dobaku, golukon bani gom-gomanmu, sogo tau terpuho, rositi baluse, hudodin kon layakmu Tuhan.
khusus, Tangar Hita, Tonah Pimpinan Sinode GKPS. Horas. Salam ibagas goran ni Tuhan ta Yesus Kristus, Raja ni Kuriain. Minggu pelayanan hubani nama balu, lansia, natading maetek pakon difabel. Ay masada minggu khusus na ipes tahun GKPS, laho manonggohon, sonay ho mapatuguhkon hajongjongan ni hasomantan nama balu, lansia, natading maetek pakon na difabel. Marpardomuan hujay, ipada sanami, tonah bani minggu pelayanan hubani nama balu, lansia, tading maetek, pakon difabel sadarion. GKPS langboy lopas sumbani ganup pagor ni Kuriani. Haganupan pagor ni Kuria GKPS gabe si parbagianan, bani ganup horja pandiloon ni gereja. Ganup do pagore ni Kuriain maningun manjalo apa memberi diri ni bani pangidangyon natang si jengesan hubani garejata. Ase langboy hatahononta pabuapitas sasahalak atap sada kelompok hasa nagabe si parbagian bani gerejata. Gariada Apostol Paulus makatahon, tapi tene pagori natar hurang idahon aido si porlunan anjaha pagori ni akulata na hurang harga nini hurta. Aido sangapan ibain hita. Anjahan na hurang sangap nini hurta sarinando hita pasal ay. Tupuan ni nama balu ay matupuan na dupdokah dong IGKPS-on. Songon na iboto kita, somaldo tupuan ni inang nama balu ay igoran. Inang Naomi, atap inang Ruth, atap inang Maria. Ya dong konsidia do partonggoan laho marsada anjaha maparimbagas-kon hata ni Tuhan. Sirsir doho masedia manrohi anjaha manonggohon pagorin ni Kuria na boritan. Bani bibelta tarsurat do. Ididah mahoma naboru nama balu nama sombuh manahkon dua rinis. Jadi ya tahun ma si tong do na huwa tahun on bayna siam buenando naninahkon ni nama balu, nama sombuh, on marimbang haganupan ay. Halaniay, tetap do yojur hanami hubani nama balu, asisirsir manggalangkon natang si jengesan hubani Tuhan. Tupuan ni lansia ay masada tupuan na hotop martupu ibagas malas diuhur. Sipata gira sogot do sedia martupu igerejata. Mangadongkon partonggoan sonay homa senam kesegaran jasmani. Age ibagas hatu aon ni sedia. Langongga moru semangat ni sedia ibagas namar Tuhan. Siusihon mahapokuton ni sedia ay bani na manjaga haporsayaon ni hubani Tuhan. Tongon mahata ni Tuhan na makatahon. Marbuah do sedia age dop matua tongtong tabun anjaha maratah. Na tading maetek ay manalang marbapa atap lang marinang.
GKPS dihut do mangidangi natading maetek tiba panti asuhan BKM GKPS. Mamukka humbani tanggal 24 Juli 2005. Tongon, borat do si taronon ni natading maetek. Halani perlu OP bani sedia podah pakon pangajarion humbani nama toras. Agepe sonai, lang otik humbani natading maetek na boy jupahan sura-sura bani perguluhan ni. Pos do hurta, adong do Tuhan nagabe bapa pakon inang ni. Songon nini Tuhan Yesus. Seng tadi konon ku hanima tading maetek, naroh maaw marayak hanima. Na di fabel pe, dihut do homaga besi parbagian itongah-tongah ni GKPS. Pada tanggal 20 Mei 2015, jongjong ma rehabilitasi bersumber daya masyarakat GKPS. Rosinuan, terus do ibain hita natang si jengesan, laho memberdayahon pagori ni kuriata, na memiliki kemampuan na berbeda-beda. Halaniay, hauranganta, lang boy mangambati hita laho pasangap kon Tuhan. Songon natar surat in, jadi iidah na ibatama sagala na tinopani ay, doma de artumang. Sonay matonaon ipadas kanami, lambin jenges matongon horja pangidangyonta itongah-tongah ni kuriain. Bani nama ngojur nama balu, lansia, tading maetek, pakon difabel. Horas. Lanjutkan hita aksi diakonia. Shalom upata kanupan, bani panorang minggu sahabat khusus. Ya dongkon kuriata do aksi diakonia hubani orang tuata na lansia, na babalu, na duda pakon difabel pakon taring maetek. Jadi bani panorangon yontang hanami mahulebion na mawakili, na perlobe mai humbani Inang Naomi yontang hanami nyonya situa Erhata Rihoran Hulubion namang Yehud nama wakili lansia yontang hanami Hulubion Bapak situa Jesaya Sipayung nama wakili Duda Bapak Damanik pun sektor sada kasih Hulubion maham Bapak. Bapak Damanik, Hun sektor sada. Maklumi tatene halani lansia pakun taring maetek nengek kita patugah kutene. Ya. Pai mayondos ton kita bingkisan hubani sidia nama wakili beranai pan orang hubani porangir pada skon sahab. Salom mahubat haganupan. Shalom. Horas nasiam lansia. Horas nasiam Bapak pakon inang nama balu. Horas. Ya, semangat ya. Usia halak napentar makatahon, usia hanyalah sebuah angka. Angka umur boy tambah matua, tapi hapor sayaon langong gematua. Tetap semangat, tetap bertumbuh. Mungkin lakah nasiam marhurang, gogoh pemarhurang, tetapi
lang ay membahen semakin lemah haporsayaon pakon semangat mangidangi. Kita haganupan bani kuryata adong 75 halak lansia ay manamar umur 60 tahun ku atas. Naomi 10 halak, duda 3 halak, difabel pakon natading maetek adong 4 halak. Songon adop itangar hita nakonay pesan humbani pimpinan sinode bahasa minggu sadari on, minggu pelayanan khusus memperjataihon orang tua nami lansia nama balu difabel pakon natadig maetek CGKPS namar narti doay Bapak Inang lang ongga itadikon gereja nasyam ibaga saganupan parut tolong nasyam. Halani ay gereja tetap hadir mengurupi manonggohon ase ulang pala kesepian mendole tetapi tetap semangat nasyam. Apalagi nasyam orang tua nami lansia bani kesetiaan nasyam girah roh ku gereja ontong semangat nasyam bujur ni uhur nasyam on magabe gogoh ku ban nami na lebih mudah humbani nasyam kejujuran pakon ketenangan nasyam on magabe semangat nami na sampai hubani orang tua nami hasoman nami nama balu yondoskon hanami tong hatani Tuhan bahasa dos dohita ilobe-lobe ni Tuhan halanyai ase tetap semangat nasyam anjaha adong do kuryata seksi inang seksi bapa majelis haganupan hitaon natong stong sirsir mengurupi hita. Jadi ulang status pakon angka usia membahen luntur semangat pelenanta, tetapi tetap mahita setia mergogoh hubani naibata. Ya tahun bani pesalmen siah 12 ayat 10 tolu das kubani 15 sonon. Halak perpitor martumbordo songon kurma anjaha martunas songon hayu ares i Libanon. Sidia nasinuan i rumah ni Jehoba say marbunga do sidia bani alaman ni naibatata. Marbuah do sidia agedo matua tong tabun anjaha maratah. Ay maarapan ni hanami ubani nasyam orang tua nami pakon nasyam hasoman nami nama balu ase tetap setia anjaha semangat ibagas na melayani Tuhan ipasu-pasu Tuhan hita haganupan. Bani sadarion adong do bingkisan tanda malas ni uhur perhatian nami perhatian ni kuryaon hubani nasyam anjaha secara simbolis iberah nami hubani utusan perwakilan anjaha holi dop salpu ibadahta minta tolong hanami hubani haganu pengurus sektor asibui mendistribusihon hubani orang tuata pakon hasomanta na lansia pakon nama balu pakon difabel pakon sonai na tading maetek. Sonai mandur nami terima kasih.
Padas hita tonggo pangapition. Pasada hita urta, martonggo mahita. Dia te tupa sombah nami hubamu Tuhan. Halani ia hapkon hanamidu. Pakasomanionmu huban nami marsada-sada. Boy hanami Tuhan marhasehaton. Boy hanami Tuhan roh hurumah panombahanmu. Halani hidup niuhur mudoi. Ipuji ipasangap hanami magoranmu Tuhan. Bani haganupan dear layakmu huban nami. Iahapkun hanami tong-tong Tuhan pangiring-iring panogunogonmu huban nami. Bani haganup lakah nami sir-sir doham tong-tong mambahen hanami talu ilobemu. Hujape hanami malakah tong-tong doham sari huban nami. Tuhan terpuji, termulia maham. Bani haganupan holong niatemu in huban nami marsada-sada. Tuhan nami na tong-tong sir-sir membere halayakon huban nami. Martonggo hanami ibagas siang niarion Tuhan. Bani ibadah nami ibagas mingguon. Ay maminggu sahabat khusus. Minggu pelayanan hubani lansia. Nama balu. Natading maetek. Pakon nadipabel. Tuhan martarima kasih kanami bani GKPS. Na mempunyai misi Tuhan, na menjadi pasu-pasu, janah sari, hubani haganup kuriani GKPS. Terpuji maham Tuhan, bani program ni GKPS na idalan kon in. Ase haganupan hanami Tuhan boy manjalohon. Bani haganupan Tuhan AHP na terjadi AHP Tuhan kemelut pergumulan nami. Para lansia, nama balu, na tading maetek, na dipabel. Hamma Tuhan, na memberi hagogohon. Hubani lansia, na mungkin di dalam pertambahan usia, matua ma Tuhan. Hurang magogoh, hurang mapardingat. Aku lape lambin roh galek ni. Sonai age hubani nama balu. Nah di dalam kesendirian Tuhan, boy tetap Tuhan tegar menghadapi haganup. Halani ibotoh hanami. Hamdo namanot Tuhon in haganup. Seng boy gogoh nami sandiri Tuhan. Ya turhon hamdo haganupan in. Asetalup mahanami Tuhan marmalas niuhur bani situasi AHP. Asehatan na itangar hanami bani haganupan hatamuin langsi soya-soya. Ase marbuah ma Tuhan haganupan hatamu nadok ijaluhan nami. Bani haganupan hanami. Na mungkin sebagai bapa, sebagai inang bani niombah, hamma Tuhan na tondo. Por saya doha nami, buay do pasu-pasumu hubani na mabalu. Yakin doha nami Tuhan, bani hatamuin, halaniai ma Tuhan ase totap hanami ibagas semangat. Tapi pos do uhur nami, totap maham Tuhan roh. Tahu memberi huban nami pos ni uhur. Na si patarado hanami lemah. Si patarado hanami Tuhan ibagas na hurang percaya diri. Tapi lambin margogoh doha nami.
anggo ibotoh hanami, hamdo ilobe ipudi nami, hamdo na masarihon guluh nami, masukupkon haganupan. Sonay maage hubani na tading maetek petuhan. Nalangadong orang tua ni sedia, porsaya doha nami, hamdo bapa, hamdo inang bani sedia. Sonay hubani na mempunyai kelemahan akula, na difabel. Tuhan, bani sedia onpe, talupdo, ham na tondok tong mambere hubani sedia gogo. Haganupan hanami in Tuhan, asebani haganup pardalanan ni goluh nami, bereham tong huban nami semangat. Anggodom maham membere semangat huban nami Tuhan, porini na hurang hisah pehanami, porini na dong penaborit banyak kula nami, bani nagalek pehanami, anggoham dotong marianan bani hadirion nami, seng Tuhan ngabe galek hanami, porsaya do hanami izin. Halani ay Tuhan, pargogo hihamma hanami haganupan. Bani na iperingati hanami Tuhan sadarion, minggu sahabat khusus Tuhan. Terima kasih mabamu, ipasopat ham hanami haganupan, mambahen ibadah, na tetap Tuhan hanami idingat. Inma Tuhan nagabe harosuhmu, ase hanami samah kanami, marsi haholongan. Lang Tuhan dong nalaho marsigogohan. Haganup doha nami, ilobemu sada sarupa doha nami Tuhan. Halanyai bereham hubani haganupan hanami, uhur na marsi haholongan. Talup mambere holong ni atay hubani haganupan sahabat khusus. Asibani haganupan pangidangion ni pelayanan nami bani sadarion Tuhan, marpasu-pasu maham Tuhan huban nami. Ase Tuhan bani haganupan pelayanan nami in lang si soya-soya. Lambin mahanami tong Tuhan orot hulobeimu. Terima kasih ma Tuhan. Bani haganupan hanami sahabat khusus ibagas sadarion talup marmalas niuhur halani hamdo Tuhan nagabe si joloman onjolan bani goloh nami. Itonggohon hanami Tuhan homa asoman nami na ibagas parnaboritan. Inang Naomi sonay age lansia. Itonggohon hanami Tuhan hubamu. Inang Suryaminda Purba. Inang Situa Paulina Lumbantoruan. Bapa Situa Emeritus Salmonsius Girsang. Sonay age inang Nyonya JM Boru Sirait. Hama Tuhan na manjolom akula ni sedia. Berham huba ni sedia Tuhan pos niuhur. Age pelemah akula ni sedia tapi ham homa tong Tuhan na menjaga tubuh ni sedia. Pasu-pasu ham tambar na ipake ni sedia. Asiboy Tuhan lambin roh sehat ni sedia. Boy riap pakon hanami use mar ibadah. Tuhan hamma homa na mambere pasu-pasu hubani haganupan. Niombah nami. Atap ijape marianan. Hamma homa na tondok bani sedia. Agipe padaw iyanan hanami. Anggo ham do tong na marianan bani hadirion ni sedia. Totap do hanami bagas malas niuhur. Berham tong bani sedia bujur niuhur. Takut akan Tuhan. Totap marsaor ibagas gerejamu. Sonay age hubani pahopu nami ganup. Na ibagas parsikolahan. Hubani niombah nami aganup. Na manorihi parhorjaan. Hubani niombah nami Tuhan napai may mahon jodoh. Rosi hubani haganupan Tuhan napai may mahon malas niuhur. Aima napai may mahon niombah umbamu. Hamma Tuhan na marianan, jana na mambere haganupan in hubani sidea.
Terima kasih ma Tuhan. Pasu-pasuham horja ni tangan nami. Haganupan hanami on. Atap ahape horja nami. Hamma homana mamasu-masu. Ibotoh kam do Tuhan. Ahana hurang ban nami. Sukup hon hammain. Terima kasih ma Tuhan. Itong gohon hanami humahubamu. Pimpinan negara nami. Presiden, wakil presiden. Rosi yang terendah. Hamma homana memimpin sedia. Ase takut akan Tuhan. Ase marhabiaran hubamu. Ase ibotoh Tuhan horjani sedia. Romban hubani harosuk di hurmu. Sonai age pimpinan nami PIGKPS. Pimpinan sinode Tuhan. Hamma homana marhorja. Terpuji termulia maham Tuhan. Sonai age pimpinan gereja nami on PMJ nami haganupan. Ham homa. Na memberi kesehatan gogoh ubani sedia. Bani nalahu memimpin hanami IGKPS padang bulanon. Ampuni ham dosa panlanggaron nami Bapa. Buedo na sotalup ilobemu. Parsahap palakah pangabak nami. Sasap hamain Tuhan. Ase ulangin mangambat pasu-pasu. Terima kasih ma Tuhan. Itonggohon hanami haganupan. Keluarga haganupan kuria GKPS padang bulanon. Terpuji termulia maham Tuhan. Ibagas goran ni anakmu. Tuhan Yesus Kristus hanami doma martonggo. Amin. Sonari Tangarhita Vokal Group Humbani Bapa Lansia. Terima kasih
manggokia. Ajaria, ajaria, lau pamalas penuhurmu, pakai hama memberitahuan goranmu. Sekar bajojora, pasu-pasumuin, iberehan, amandai holikado. Dokalongangando, nabi na henuin, lang taririk, irikon daranmu Tuhan. Lo Tuhan, ganup na batuon, iberea malani olongmu. Terima kasih ma, bamu onai bata, bai pasu-pasumu namang gokia. Ajaria, ajaria, kau pamalas konuhurmu, pakai amal memberitahuan goranmu. Ajaria, ajaria, kau pamalas konuhurmu, pakai amal memberitahuan goranmu. Sonari Tangar Hita, vokal grup Hubani Tupuan Naomi.
Kuriani Tuhan, visi ni GKPS do gabe gereja Sibuan Pasu-Pasu Janasari. Maningon sari do homa gerejaon hubani ganup halak, termasuk mahoma ijai hubani nama balu, lansia, natading maetek, pakon na difabel. Iusahahon gereja ondo, ase maningkatkon pangidangyon ni hubani sidia, marhite na pajongjongkon hak-hak ni sidia, padauhkon abad-abad na boy pamaholhon horja ni sidia, sonay homa memberdayahon talenta ni sidia. Bani Bibelta, Aima Sanggah Daud, Gabe Raja, Menggatihkon Saul, Marsukun do ia, Atap adong openani tading-tadingan ni Raja Saul. Ase ipatuduh konsi, Bani Idop ni Uhur, halani mardingat si Jonathan, anak ni si Saul. Jadi rohma si Siba, sahalak juak-juak i rumah ni si Saul hinan, maka tahun, paboa adong ope sada anak ni si Jonathan, repat do naheni heduasi. Dop ai isuruh Raja Daud ma suruhani laho mangalopisi. Dop pajupah Raja Daud pakon mepi Moset, ihatahon nido, pabuah sihol bahenon nido bani idop niuhur, anjaha sihol paulakon nido bani ganup tanoh ni si Saul, janah yarah kon nido mepi Boset, aseriap tong-tong sidia mangan. Sonaima tugasta sebagai gereja, Aima paulakon aha nagabe parbagian ni paguri ni kuriain. Maningon sirsir do garejata mangidopi ganup halak. Tersurat dohoma bani Bibelta, pasal sonaha habuzuron ni sahalak nama balu dopak Nabi Elias. Masombuh do nama baluon, marsoban-soban do ia sanggah ijupahkon Nabi Elias. Sada do hasan nyombahne, hape sirsir do ia memberehkon ruti naetek bani Nabi Elias, anjahaseng marhahurangan be ia pakon nyombahni ganup ari, halani ipasu-pasu Tuhan do ia. Ia jari Tuhan do hita, paboa langdong alasan bata laho makorjahon nama dear bani halak nalegan. Langboi hatahonota paboa marhahurangan do hita, ay ganup do halak marhahurangan. Ise hita na langdong hahurangan ni, tapi sukun-sukun bata aima, sirsir do hita mangurupi halak nalegan. AGP ibagas na marhahurangan ope hita. Kuriani Tuhan, ase gabe gereja Sibuan Pasu-Pasu Janah Sarido GKPS on, maningon sirsir do hita mangidopi halak nalegan, apakon sirsir marsi bere-bere, AGP ibagas hahurangan. Amin. Masuk mahita acara marsahap martading hata umbani pendeta Jemi Raya Saragih, pendeta Resort Polonia. Diaruh bata haganupan domu bani surat pimpinan Sidode, pindah ma pendeta ta, Bapak Pendeta Jemi Raya Saragih, Gabe Kepala Biro Usaha GKPS di kantor Sinode, jadi paneripan oron edong kon hita dong martading hata, ase yon tangan nami mahulubion hita PMJ, Bapak Pendeta Roh Doi dirah kami John Inang, ase hulubi mahaminang, Inang Pendeta Flora, sonai homa
mewakili pengurus seksi, Bani seksi sekolah minggu, nama Poso, seksi Inang, seksi Bapa, Diakonia, Pakon, pengurus sektor, mewakili pengurus sektor Sada, pengurus sektor 2, das Subani sektor Pitu, Asia Hulubion Mahita. Tupuan Nomi, lansia, ya, ya, persaya Hanami, ganupan dohitan yang marsahab tene, halani dumupan orang, mewakili sada humbani seksi, yontang hanami seksi Inang, baru sada mai humbani diakonia, sada mai humbani sektor opat matene, salpa yakin humbani PMJ, baru yondoskon hita humbani Bapak Pendeta, nama tene, ya berenai panorang humbani seksi mewakili seksi. Ya, terpuji ma Tuhan, bani acarata bani panorangon, naija bani panorangon, martading atama Bapak Pendeta nami. Halani ai hanami humbani seksi, nadong IGKPS Padang Bulanon makatahon. Terima kasih bani pelayananmu sadoka iresot Polonia. Ya hapkon hanami do sona hinadearni pelayananmu huban nami. Terutama may bani haganupan seksi na adong ipadang bulanon. Halani ay terima kasih ya tahon hanami anjaha selamat melayani mahoma hubamu bani iyanan na baru nahu kantor sinode ando hartongon sehat jorgit ham bani pelayanan na baru anjaha lambin marbuah matongon pelayanan niam anjaha hanami PE John lambin semangat untuk melayani. Sonai mahata humban nami na mewakili seksi. Terima kasih. Perlobe atau kita terima kasih bagal kubani Tuhan, ijabani sadarion, martading hatama pendeta Jemiraya nasihol martugas di tempat na baru. Jadi kesempatan aku mewakili Diakonia Sosial Padang Bulan. Maka tahun terima kasih bagal makubamu bani haganupan arahan pakon pengajarmu terlebih mau sebagai ketua Diakonia Sosial. Boy Mardalan Diakonia Sosial halani pengajarmu, halani arahan na humbamu. Jadi hanami humbani uhur na paling dalam. Maka tahun terima kasih bagal hubamu, jana selamat ma bertugas hubamu di tempat na baru. I kantor sinode saya dohar. Tugas na i embanham boy homa mardalan i bagas na diar pabagalhon GKPS. Sonai masa menami, sonai ge inang na mendampingi, tetap semangat, tetap marondos kubani Tuhan, ibagas horja, ibagas haganupan haguluanta siadop ari. Sonai masa menami, terima kasih mak. Hita haganupan nainargan itu hatta onma salah sada momen batta sonahan ya tahun anggoroh idah bohi anggolau idah gurung itu tene. Jadi bani sadarion mau tidak mau, suka tidak suka
berangkat ma panditata hu tugasna baru. Anjana nai hamalas konuhur naik do jabatan niuse. Jadi hubani pandita nami, hanami au mungkin mewakili pengurus sektor halani masalah umur dorai pendeta. Idah sekretaris aura situanan pengurus sektor pakon sibirongan. Jadi au ma mewakili atap lang peholi pas songon baga suhurta pengurus sektor boy doli WA hita pengurus pendeta ta au namin pendeta langsongon sipayung ay sahap ku bamu sonondo elang mahuay tene. Jadi pendeta nami doma dokaham melayani IGKPS Padang Bulan pakon sektor-sektor bahat do tumang kesan na dapat hanami humbamu terlebih hau pribadi lang palahu cerita tahun jon kesan-kesan ay tene. Tapi bahat tumang dapat tahu kesan na positif humbamu naboy sebagai nahu uterapkon hudalankon bani guluhku sehari-hari. Jadi hata humbakku hata humban nami selamat bertugas mabamu bani anak baru tentu dengan naiknya jabatan roh semangat ni maham tene. Jadi tonggo nami hun GKPS Padang Bulan sehat-sehat maham horas-horas makin semangat. Anjanah begi nami mahole kabar bani bidang muai roh maju ni matongon departemen muai ayo harapan nami tene wah hebat do pendeta Jimmy dop ko si Padang Hun Resort Polonia hinan roh hebat ni do pelayanan ni pokon prestasi ni siatar. Jadi wahap aima naboy hupadas sonage hubani inang nalang riap pokon bapa halani tugas doho maizon Resort Polonia tetap mana siam semangat andohar Tuhan matongtong nama sumasu man ramoti pakon makasomay na siam ay mahumban nami na mawakili pengurus sektor. Terima kasih terpuji magoran ni Tuhan. Lanjut mahuta tangatur. Lapi dong upasahan nak kabang. Upasahan lapa do. Ya, terima kasih Ita Haganupan, Bapak Inang. Doma 5 tahun. Rapakon hita pendeta Jemiraya Saragih on, anjaha bani penorang on, si Holma Martading Hata. Hanami GKPS Padang Bulan pendeta maka tahun terima kasih hubamu. Bani kebersamaan ta selama 5 tahun on. Hatani Tuhan nadop ipadaskam, pelayanan nadop idalan konham, i gereja on, pasti doa terus idingat hanami. Bani 5 tahun, tentu panorang naganjang doon. Halani ay mungkin ibagas proses komunikasi ta, bani pelayanan ta, atau padong nahurang pas. Nahurang sosok khusus ni hanami GKPS Padang Bulan majelis jemaat pakon hanami pimpinan majelis jemaat na selalu koordinasi pakon ham ulang ma iwaban hamai das kusyatar tadi kon hita ma bani panorang on anjaha minta maaf hanami bani haganupan hahurangan ni hanami pakon kuria martonggo hita ase bani jabatan muda baru boitong ay menjadi pelayanan hubani Tuhan anjaha soon harapan ni hasoman nakonayay harapan ta haganup boy semakin jenges departemen biro nadop ondos kubamu sonay huma inang pendeta ase semakin sehat manasiam anjaha semakin terus berkarya ibagas ladang ni Tuhan ijon mudah-mudahan sosok adong do kenang-kenangan hun GKPS Padang Bulan ase terus idingat nasiam gereja jemaat GKPS Padang Bulan on ase boy izalo nasiam ibagas malas ni uhur ase ondos kon hitam itambahi bendaharan ya kon bendahara manambahi ya terima kasih hubani Bapak Pendeta
malas tumanguhur nami halani hamdoma itu gaskon tersinode. Langsalah pimpinan sinode memilih kami untuk menangani biro usaha di GKPS. Langsalah homa on pilihan ni Tuhan don hubani Bapak Pendeta nami. Tapi yakin Tuhan nami tugasnya tugas yang luar biasa berat di kantor sinode. Hal ini memang sadokanyon sampai dengan tahun 2023 biro usaha memberikan kontribusi kepada keuangan umum GKPS. Tetapi di tahun 2024 justru sebaliknya. Jadi memang perjuangan luar biasa. Sonaha ase harapan nih haganupan jemaat GKPS biro usaha bisa mendukung kegiatan GKPS melalui hasil yang diperoleh dari biro usaha. Sadanari mungkin perjuangan berat, alani harapan haganup jemaat humbani biro usaha, anggui dira hita humbani majalah AB bulan Agustus tertulis dujai sampai dengan Juni 2025 GKPS mengalami defisit 3,2 M. Halaniai Arab tumanguhur nami sadokahnya memang biro usaha nayarapkon untuk mendukung keuangan GKPS. Jadi salinari hanami makataon ya selamat bertugas jai satonggoh mahita ganupan hanami manonggohon ase sonaha tugas nih Bapak Pendeta bisa sangat bermanfaat dan berdampak bagi GKPS. Sonaima nawi padas kanami. Terima kasih. Ya, sabar hita toki, beri hita panorang hubani panditata. Terpuji ma Tuhan bani perjumpahanta ibagas minggu khusus onten. Terima kasih nami bani hagenupan pengalaman halani banami setiap perjumpaan pastilah melahirkan pengalaman baru. Perjumpaan itu pasti saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Jana buedoh mau terpengaruh doko si pajupa pakon kuria gikpet padang bulanon. Agresif tumang donasyam dalam pelayanan. Luar biasa, tetuai sesuatu yang perlu ditindaklanjuti dan di-manage dengan baik ini. Persaya doa nami, potensi-potensi nadong ijon juga menjadi bagian pengharapan nami, nalahom mendukung hanami selaku kabiro usaha GKPS. Ada orang-orang muda yang agresif berbisnis, yang mungkin juga bisa menolong biro usaha, merevitalisasi haganupan usaha-usahaon supaya bisa lebih progresif pertumbuhan. Tentu
age pepindahan nami. Tapi halani horjaon, saya rasa saya akan semakin dekat secara personal. Ramahuli, diskusi-diskusi panjang. Jana ketepatan hanami susah mudum tini. Jadi sosok mai. Ramahuli ta diskusi panjang mungkin sampai jam 3, jam 4 pagi. Lalu hasil diskusi ay maholi na memperkaya hanami mengambil tindakan-tindakan yang sangat dibutuhkan di jangka pendek, menengah, dan panjang untuk hamajuan ni haganupan usaha-usaha GKPS. Kami yakin pasu-pasu Tuhan do GKPS mariti usaha ni. Nalaho gabi sibuan pasu-pasu jenasari bani haganupan. Lebih orang 5 tahun hanami John, hanami tidak ada merasa orang menyakiti hati kami. Kami tidak merasa ada orang yang bersalah dengan kami. Karena bagi kami baku pribadi, nggak dong salah. Yang ada adalah cara berpikir kita yang berbeda. Cara menilai kita yang berbeda. Dasar berpikir kita yang berbeda. Jadi nggak dong salah sesitong. Sehingga hampir nggak dong dom-dom ibagas uhurhu. Karena memang cara berpikir bertindak yang berbeda wajar saja dalam kehidupan. Tentu secara organisasi, cara berpikir bertindak yang berbeda itu pastilah dikelola menjadi sebuah keputusan bersama. Tentu pengharapan nami lambin maju ma pelayanan ni kurion, lambin sadahita. Mari kita semakin bersatu karena hasadaon aido sasitong ni kekuatan ta. Agi bani minggu di Babylon tini. Nama balu, na tading maetek, na lansia, na di Fabel. Mereka punya potensi masing-masing dan potensi itu akan semakin kuat ketika bersama dengan kemampuan-kemampuan, kesanggupan-kesanggupan yang lain. Ipargugui Tuhan maita, ipasu-pasu Tuhan haganupan, keluarga nasiam, kuria nadong ijon, ipasu-pasu Tuhan haganupan, mahasiswa na hotop marminggu ijon, ya kuliahnya lancar, ya. Cepat tamat, cepat membuka pekerjaan tene, ya jangan mencari kerja ya, membuka lapangan pekerjaan sehingga semakin banyaklah orang juga yang terberkati. Ipasu-pasu haganupan surat-surata, ipasu-pasu nalansia, bani kelansiaan ni, ya. Gulansiaon tokin jorgit, tokin lang jorgit ini, ya. Jadi naik malobe, ya panorang di bani nasyam, ya malas komait ini. Bani nama balu, ya tetap percaya diri ini. Tetap berharga di depan Tuhan. Banina tading maetek tentu iramot kontuan dohoman nasyam. Bagi keluarga tanadong di Fabel berkebutuhan khusus, tentu ganup dohita berkebutuhan khusus. AOP di Fabel do. Halani ang golangan dong kacamata susah mau membasa. Jadi saya juga berkebutuhan khusus kacamata ini. Ya. Pakon naligan hita na adong ijon. Terima kasih bani Sofiniron sukon nagantengan daw ibagas potoon. Ya. Lau subainando ganteng sadarion. Tapi lang sopat, lang anong panorangku mancet rambut pangkas. Jadi taridah ma ubanon tini. Oma asli ni. Ya, adong bahat uban. Tapi maningon tampil prima diri. Pasama mancet ini, ya mancet teratur sehari sebulan jana pangkas. Terima kasih mabani Tuhan, ipasu-pasu Tuhan kita tetap maju, tetap melayani, mengidangi, menginjili. Kuriani GKPS Tuhan, GKPS Padang Bulanon, bahen hasangapon ni Tuhan. Horas
Shalom. Ya, salam hita masalinari tani halani au pe lepe mersalam nokan. Sekali gas kembali ke tempat mahita. Paima ipadas ting-ting, tangar hita, kor hombane tupuan lansia.
hita ting-ting ikuria awan. Salam bata haganupan. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat kebaktian bata. Terlebih humbani nasiam, nah baru pertama kali depe mengikuti kebaktian IGKPS Padang Bulan. Jemaat GKPS Padang Bulan, maka tahun selamat ulang tahun humbani nasiam. Namar ulang tahun mulai tanggal 10 lalu dan sumbani 24 Agustus. Namar ulang tahun bani tanggal 10 lalu Inang Lasti Agustina Boru Girsang. Bapak Situa Jesri Hotman Tridayana Purba. Agusman Sinaga. Inang Isabella Boru Simanjuntak. Kasei Anggun Medelina Munte. Fania Agrasari Saragi. Namar ulang tahun bani tanggal 10 sia Agustus. Pedro Runa Austin Purba. Segara Magna Saragi. Namar ulang tahun bani tanggal 20 Agustus. Bapak Ginda Damanik. Bapak Boboy Biondi Damanik. Cindy Christian Saragi. Otniel Joy Anggi Saragi. Hiskia El Siloh Siringo-ringo. Namar ulang tahun bani tanggal 21 Agustus. Bapak Charles Leonard Damanik. William Nathanael Silalahi. Belvalina Gloria Damanik. Namar ulang tahun bani 23 Agustus. Inang Lastri Girsang. Inang Riris Kristanti Purba. Namar ulang tahun bani tanggal 24 Agustus Sadarion. Inang Ika Anelia Bangun. Arta Frisila Sijabat. Selin Tresia Boru Damanik. Nathanael Elfran Purba. Panjang umur, hidup berkelimpahan, diberkati Tuhan. Anggo ting-ting parduitan tene, anggo dong na urang pas, patuga kita humbani PMJ, khusus nimai humbani bendahara Kuriata. Ting-ting na masa pakon nasihol si pamasaun. Na parlobeten petugas untuk minggu depan, koordinator Bapak Situa Raymond Simanjuntak, Tetua Seboy Koordinason Haganupan, ase kebaktiata merdalan di Bagas Nadear. Minggu sahabat khusus, manggalang hulobe do hita. Bani sadarion, ilaksanaon hita do minggu sahabat khusus GKPS. Aima pelayanan humbani nama balu, lansia, tading metek, pakon difabel. Sadalan hujai, na melayani sadarion, ay mahumbani tupuan lansia, pakon nomi. Jana manggalang hulobi do hita untuk kegiatan non. Berikutnya tene tukar mimbar Resort Polonia. Dalam rangka olop-olop GKPS 2025, ibahan do pertukaran mimbar sa Resort Polonia. Naroh mangidangi hukuriata, aima, hun GKPS sola gratia. Janah kuriata mangidangi hu GKPS hang tua. Aima parambilan Bapak Situa Darman Saragi, paragenda Bapak Situa Johnny Verson Sinaga, pendoding Inang Situa Linda Purba. Nah berikutnya retret nama poso GKPS Padang Bulan menggalang huloi bedo hita bani tanggal 5 September 2025 di Wisma Metodis Parapat. Nalahu mendukung retreat on bani Minggu 31 Agustus 2025
naroon manggalang hulobe mahita, beri hita ma na terbaik untuk naposoni kuriata. Asonay homa, pertungguan nama poso Sabtu 30 Agustus 2025 pukul 10 siang 30 WIB. Tema tadikon ma dalan nalang sitong yanan rumah Bapak Edi Ronald Simbolon Parambilan Pendeta Mander Saragi. Berikutnya ulang tahun seksi Bapak dalam rangka menyambut Minggu Pesta Bapak siang November 2025. Seksi Bapak akan mengadakan lomba vokal grup per sektor, lomba katekisasi per sektor, lomba catur tenis meja per sektor. Tata cara lomba akan diberitahukan kemudian. Diharapkan Bapak setiap sektor agar ikut berpartisipasi. Sonai mating-ting bata minggon, Tuhan Yesus masuk-masuk kita ganup, martonggo hita. Bapa nami nama riannya gori atas, puji-pujian. Pak konsumpan nami bamu Tuhan, malah suhur nami, hanami jemaat GKPS Padang Bulan, boy marmalas nyuhur, memuji pangsampon kam rumah mon. Tuhan, doma marbagi nokan, nasihol si pamason nami, i jemaat GKPS Padang Bulan, peani lansia, peani inang, pakon naligan Tuhan, marpasu-pasu ama ganupan Tuhan, aseha ganupan non, boy idiuti hanami, boy tambah dohor, hanami hubamu makin tebal iman nami. Tuhan itonggon hanami do, khusus ni PMJ nami, pakon, parhorjani kuriamu, berhamtong hikmat wani sidia Tuhan, ase tong-tong, boy sidia membobanon, jemaat on ibagas nabe, ibagas nadiar, sonai homadu Tuhan itonggon hanami, Bapak pendeta nami, nasihol martugas su tempat na baru, persayahan nami Tuhan, ham dotong mangiring-iring keluarga ni pendeton, tupaki ham ramot kon ham, keluarga ni sidia, nyombah ni sidia, hujape tong-tong sidia Marianan. Terima kasih mabamu Bapak, jalohom tonggo nami, ibagas Yesus hanami martonggo hubamu. Amin. Ay halonga ngando hape holong ni Tuhanin. Paimai tangar hita ambilan dodingta haleluya nomor 352 ayat sada pakon ayat 2. Doa
Dami nini bata na mangatasi haganu paruhuron, in manaman ramot kon uhur apa pikiran na siyam, ibagas Kristus Jesus. Amin. Kuria na hinargan ni Tuhan, bani minggu pasapulukon, do Trinitatison, jana secara khusus bani minggu khusus. Isise hata nine batado homahita secara khusus laho pas singat kon pasal dirita, pasal naibata. Marite hata nine bata na tersurat bani buku pasalmen bindu 100 tolu ayat 15 dasubani ayat 10 waluh. Diar ibasaon hanami hubata ganu. Puji-pujian bani Jehovah paridop niuhurin. Ayat 15. Ia jolmain songon poyon-poyon do. Marbunga do ia songon bunga na italun. Motas hosilogo seng dong bi ia. Anjaha seng natandai be ia nani. Tapi anggo idop niuhur ni Jehovah tetap do rosi sadokani dokani bani nasagala maka biarisi anjaha hasitongani marnini marnono bani namar-namot kon padan binaheni pakon namardingat parentahni laho mandalan kon ai sibar jaima dasni idop niuhur ni Jehovah tetap dorosi sadokani dokani ondo nasihol ipatugah teks niambilan tahun bat. Teks niambilan tahun siol mambobai hita berfokus subani Jehovah na idop niuhurni rosi sadokah ni dokah. Masih perlu ay. Masih ay nagabe fokus na itawarhon na ipatugah parpasalmen bata. Halani isaksihon iyakuhon parpasalmen do dirini hita jolma bani ayat 15 ay songon poyon-poyon. Kita manusia ini hanya seperti tanaman. Ketika panas datang, kita akan layu. Songon bunga, marombus ko silogon ini, buisma bungani. Parpasalmen Daud menyadari bahasa diri niai usis songon poyon-poyonai
usi songon bungai nasiol manggambarhon keterbatasan, kepanaan, ketidaksempurnaan ni goluh ni AGP ilobe-lobe ni jolma ia songon na sempurna sebagai sahalak raja. Tapi pengalaman hidup ni parpasalmen marsaksi ia ipatuga hubani bangsa Israel age hubat tabani panorangon. Ternyata nah HP gogo ni nah HP hebat ni nah HP jagiah ni nah HP beteng ni usi songon poyon-poyon dasa HP usi songon bunga do tokin dasa dop kosiai mago. Aku yakin nasiam nalan sion sang gagarama nak boru ganteng jana jenges do nasiam ten. Tarida dua yang bani sisa-sisa ni. Ada penanda. Seng tertutupi keriputai hagantengon nasiam hinan. Hajengeson nasiaminan. Songon hema malini tini. Akon Roy Martin. Anggoda danak sonari lang zaman ni bintang-bintang pilima itu. Tapi nasiam au yakin. Matine hinan ya kan. Adong Piramli tini. Tapi lang niujab tin. Iya, lang niujab. Lang terasa. Hurleh makan. Hurleh. Agi pidong don nadup hurleh, anggar jago tong tini. Jadi ba don nalansion. Don malang malaskar-laskar tak baguna, anggar jago tong tini. Iya. Upaya podah ni dauton. Song poyon-poyon do bapa inang. Song bungai do. Anggo lang adong, belang adong. Iya. Kita ada karena kita punya sesuatu. Tapi kepemilikan itu kindon ini bani teks niam 9 tahun. Atap naongga penasiam beteng, atap naongga penasiam ganteng, atap naongga penasiam jago, atap naongga penasiam sukses, tarbarita, pakon nalegan. Pana doai. Lang manota pai. Tokin doai. Magokosiai. Langadong be. Langadong be. Langadong. Ase anggo sonai do. Anggo domai botok kita sadar hita itanda ita dirita. Atam na sona HP ita sonari adong. Tokin do HP ai. Jumpa panorang ni boys do. Jumpa panorang ni mago do. Jumpa panorang ni HP lang HP kita. Lalu apa yang perlu kita butuhkan? Yang perlu kita butuhkan, kita andalkan adalah sesuatu yang kekal. Nama nongtong. Aima. Hidup nyuhurni naibata. Nasora. Marpusa ai. Kasih karunia Tuhan yang tak pernah berhenti, yang kekal itulah yang dibutuhkan orang yang panah ini. Nah ia perlu hon hita. Seng jabatan ai, halanan jabatan ai pe panado.
Seng kuasai halani kuasai tokindo. Seng habaya konai halani habaya konai pe tokindo. Maka jangan mengandalkan, jangan berfokus kepada sesuatu yang limited. Tapi berfokuslah kepada sesuatu yang unlimited. Aima hidup niuhurni naibata nasora marpusa ai. Marite ai mainang Bapa, langadong alasan bata. Tidak ada sasitong ni kondisi na mambayan ita patut margijang niuhur. Tidak ada. Marbalik ko si madabu dohita. Gati ko si ari segala sesuatu bisa terjadi. Ibagas guluh tahun. Segala sesuatu. Bahkan ini bibelta terkadang songon panakoborngin hasan. Seperti pencuri. Tak tahu kapan datang. Tapi sudah banyak yang hilang dari kita. Ase luar biasa do podah ni parpasal menombata. Mengingatkan tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membutuhkan orang lain. Tidak ada alasan bata seng menghargai halak nalegan. Tidak ada alasan bata seng menghormati halak nalegan. Tidak ada alasan bata tidak menerima orang dengan apapun kondisinya. Tidak ada. Termasuk langadong alasan ta manulak halak na lansia, na tading maetek, na mabalu, pakon na difabel. Halani nahape cinta tak, bani pasangan tak, itading kondo hita. Age cinta koring na siyam, itading kondo. Tinggal. Tadindo. Age penaha bujur ni orang tua ta. Tadindo mahita. Age penaha kemampuan nasyam merawat kesehatan nasyam. Pedikur, medikur. Iya. Suntik hormon. Panorang ni tambah usia. Kebelansia dotong. Kebelansia. Akibat kemajuan teknologi unten. Boy tarik otik, isayat, itarik. Ya. Anggo usia takas do terus. Taridah do. Sektor kawa ita. Memang do masonay mungkin irancang na ibatat ini. Iya. Tambah umur, dengkul nasada agak payah. Tambah umur pinggang mak. Ya. Tambah umur panonggor mak. Tambah umur tambah mak. Piranti seperpat ibagas akulat tahun. Nah masih idat ini. Lang targati homat ini. Songong mobilai. Ang guay bay mat ini. Iya, ceng tergati koma. Tapi taganupan bani teks ni ambilan tahun. Pemasmur parpasalmen tidak mau fokus dengan kepanaan nadong batahun. Anggo do fokus ta memang pandulian da sanaro. Anggo fokus ta adalah kepanaan nadong bata. Maka yang datang adalah
penyesalan, pandolean, ungut-ungut. Ya, tak mau podas bapa idilon na bata. Atau mahua podas inang idilon na bata. Sengadil na bataon. Ya. Masih girah tuau tubuh. Engko sonariau tubuhkan posotoe opiau. Lantar keluar. Kalau kita fokus kepada kepanaan kita, kekurangan-kekurangan, na adong bata, kondisi tahajong jonganta, baik ay mungkin kita lansia, baik na mabalu, baik na tading maetek, baik na difabel, baik na marhaurangan secara ekonomi, pakon nalegan, bahag na urang ibagas 10 tahun, maka kita tidak akan punya semangat untuk menjalani kehidupan ini. Luar biasa do pemasmuron. Jangan lihat kepanaanmu, sadari saja, terima saja, yakini, jangan sadar maho panadoho, halani panadoho, karena Anda tidak kekal. Carilah sesuatu yang kekal dan itu hanya ada pada Tuhan. Yang kekal itu hanya ada pada Tuhan. Jupaita pita ibagas Tuhan. Kuasa Tuhan itu adalah kuasa yang tak terbatas. Songon ini duding tai. Aduh serne. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Iya. Anggo kuasa ta terbatas ini. Apa kuasaku kan terbatas. Sing mar kuasa biau jun. Marite mutasi tin. Sing boy kuparenta se jem. Situ Andris. Iya. Iya pilang boy parentah ni biau. Terbatas. Temukanlah sesuatu yang unlimited. Dan itu hanya ada pada Tuhan. Nah perlu bata jolma yang pana ini, yang terbatas ini, bukan menyesali, bukan menangisi kepanaan kita, bukan. Angguai jalan di tempat mahita. Kita akan berakhir dengan penyesalan. Tapi natang si perlunan batai mah songon ini bani teksnya 9 tahun. Carilah Tuhan. Cari mana bata nalang terbatas ay, na hidup niuhurni, na luar biasa ay. AC, AGP lansia, oke, kenapa rupanya? Terpujilah Tuhan, saya bisa menjadi lansia. Karena ada Tuhan yang tidak terbatas hidup niuhurni. Lalu, anggo mabalu mahua gani. Iya kan? Anggo duda mahua gani. Aduh, yang dua ini agak persoalan nanti nih. Bani budayata. Iya, seringkali orang melecehkan orang yang mabalu. Iya. Agak ligan panonggor ni halak bani na mabalu. Iya. Tapi yang dibagas Tuhan, ya mabalu daw, mahua. Saya mabalu di dalam Tuhan. Hidup ni urni Tuhan, ganjang do, tangan ni nebata. Iya. Agipin na lang mabalu. Na sempurna ganjang dotong tene tangan ni bata. Iya, ulang oma, ya berat sebelah do ne bataon nini. Ganjang dotong tangan ni bata mangurupi halat nalang mabalu kuma. Tapi keyakinan ay maningon dong. Pos ni uray, hod ni uray, halan ni bata nalang marpusa hidup ni uray, ganjang do tangan ni bata. Halan do mamago sa ada tangan na siyam. Pasangan nasyam, suami atau istri nasyam. Asyik berfokus mah. Berfokuslah dalam segala sesuatu kekurangan-kekurangan dalam hidup kita ini.
Berfokuslah kepada kasih karunia Tuhan. Yakinkan hidup kita, semua bisa berkurang, semua bisa hilang, tapi hidup Nihurnine Bata jangan hilang dari kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Aida sa sinjatata, aida sa gogota, aida sa pangarapanta, hidup Nihurnine Bata. Sehingga anggo hidup pakon hita sesuatu yang mendukakan, kita akan dikuatkan. Ketika kita gagal, kita akan bangkit bersama Kristus itu. Ketika kita kecewa, kita akan dihiburkan bersama dengan hidup Nihurnine Bata. Jangan sesali kepanaan kita. Jangan sesali keterbatasan kita. Jangan sesali kekhususan kita. Songon minggu khususon. Jangan. Biarlah itu semua hanya sebagai alat Tuhan. Mengingatkan kita untuk lebih berfokus kepada Tuhan. Bukan kepada dunia ini. Lebih mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan dunia ini. Lebih mendekat kepada Tuhan, bukan mendekat kepada dunia ini. Karena mendekat kepada Tuhan saja ada kepastian, tapi mendekat kepada dunia yang ada adalah songon poyon aido. Tokindo songon najagia hita, tapi patarni doma hurle. Tokindo marbunga hita, tapi patarni karena satu dan lain hal doma magu hita. Nini bani teks niam bilang tom. Ase atap AHP kekhususan nasiam sonari. Atap AHP kepanaan nasiam sonari kuriani Tuhan. Pergumulan nasiam, kegagalan nasiam, keterbatasan nasiam, ketidakpunyaan nasiam. Jangan menyerah. Tapi berfokuslah. Carilah Tuhan itu. Ajamkon ma hidup Nihurnine Bata. Karena hanya itu yang kita miliki sebagai orang yang percaya. Hanya di dalam Tuhan ada kepastian tentang hidup itu. Hanya di dalam Tuhan ada keabadian itu. Hanya di dalam Tuhan kita selalu mekar. Kita selalu berbunga. Kita selalu ada dan berada. Itonga-tonga ni guluta. Selamat menikmati hidup Nihurnine Bata. Selamat hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Selamat berfokus terus kepada Tuhan. Hanya berharap kepada Tuhan. Dan teruslah bersama-sama dengan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Amin. Martongo mahita. Detitu pa Tuhan bani hatamu na do pijaluhan nami pasu-pasuham. Uhur pa kong pikiran nami. Asehan nami tetap berfokus melekat mendekat kepada Tuhan sang sumber kasih karunia yang tidak terbatas itu. Tuhan tidak dibatasi oleh kepanaan kami manusia. Tuhan tidak dibatasi oleh kekurangan-kekurangan kami manusia. Tetapi Tuhan ada untuk mencukupkan kami. Tuhan hadir untuk menyempurnakan kami. Dan kesempurnaan itu hanya ada di dalam Tuhan. Tidak ada di dunia ini. Dunia ini hanya seperti ilalang, tumbuhan. Ketika panas datang, dia akan layu. Dunia ini hanya indah sesaat seperti bunga-bunga itu. Tapi ketika angin datang, dia akan terbang dan hilang. Tetapi di dalam Tuhan, seperti pengakuan Daud, kami terus ada, kami terus eksis sebagai orang yang percaya. Karena
kasih karunia Tuhan yang tak pernah berhenti, bukan hanya kepada kami, tapi padamu. Maka tahun Tuhan, dasubani haganupan ginop parnami. Nai matongon, janah ai matongon Tuhan, na terus iparayak hanami itong-atongan ni guluhon. Ibagas Kristus. Amin. Kuria na hinargan Tuhan, tugahan namin use, kita manggalang hulubi, tolu opat hali sada ibagas amplop untuk mendukung horja-horja diakoni hubani na mabalu na lansia na tading metek pakon na dipabel. Paimaay. Tangarhita lubi, hata nini bata. Nagabi onjolan bata lao manggalang. Ay manatar surat bani Heber 10 ayat 10. Mambahin nama diar, apa namar si bere-bere, ulang ma halupaon na siamay. Ay galangan na sonayaido, iaro sukon na ibata. Sonari, ondos kon hitama, galangan ta.
tuturan namin ope na hubobano Jesus, Jesus, jalo ama wahai orang di padukuku maju ama mari te dia te tupa rodo au Tuhan magoban kuali orja namiremu Jesus, Jesus, jalo ama wahai orang di padukuku maju ama Yeruwe na do jalo pasu-pasumu tapi orang kau bahe malah surmu Jesus, Jesus, jalo ama wahai orang di padukuku maju ama Riap ma hita jongjong. Martonggo mahita mangundos kon galangan tahubani na bata. Hamtuan na bata bapa nami para diop ni urharuhan ni sagala pasu-pasu. Terima kasih mai sombakon uhur nami hubamu. Halan ni humbamu do ijalohan nami pasu-pasu nagokan diar pakon nalaingan. Bani panorangon. Isombakon hanami do hubamu nagabe galangan nami. Diri nami pakon humbani hinadungan nami nado biniremuin. Pasu-pasu magalangan na sinombakon nami on. Gabe galangan na mapasing na mambahe na rajonmu.
lambin marhata ridahan i duniaon. Ukapama uhur nami marite tonduimu, hasil lambin idida iboto janaya malaskon uhur nami, bueni si layak-layakmu, nadopi jalohan nami pakon nasiol bereonmu ope uban nami. Ajari hama nami lamangon doskon galangan nami, napatut galang konon nami hubamu. Jalohan magalangan, pakon tonggo elek-elek nami on, ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bamu, oh Tuhan, manopao, kamu ganupan, nadopakuon, sengguli besiram, rahmat kamu, Tuasai sona narohubamu. Hamba pa namin na inaguri atas sain na papasing magoranmu, sa Roma harajonmu, sa saon maharosuniurmu inaguri tongaon songon na inaguri atas, beriam maban nami sa daryo naguluan hari-hari. Sa pamadosa nami, songon panasap nami banidosa niya soma na mardosa dopaka nami. Ulang hanami bobay am huparlajuan, palua hamma hanami, humbani pangago. Ayam dosimada parajao, aku nabukoh, apa hasanamo, sadokani dokani. Misir manasyam, anjaha paruhuron nasyam mahatan ni Tuhan Yesus na makatahon. Hanimado garam ni duniaon, hanimado panondang ni duniaon, gabe saksi kuma hanima. Doma sirsir hanami gabi saksimu i duniaon, sadarion rossi ujung di golonami, asomani anja pargugihan mahanami. Jalohama pasu-pasu humbani Tuhan nai batata. Ipasu-pasu anja iparor Tuhan nai bata maham. Isondangkon Tuhan nai bata ma buhini kubamu. Jana maidop mauhurni mangidaham. Idop pakon Tuhan nai bata ma buhini kubamu. Jana ipasorap madameni bani tonduimu. Amin. Salam horas.